Ada biporta ke than pon jibang nili jitkramsa non biotang ton penlang pon eksinang. Lakhain ko ratrok Durbagri MSC Consensi Parlapon Angkang Daithor Police Station si Parlapon Hawar Along Dahri Saron Arong Amaker Dhuni Rong Pi Lapen Sikaterang Pitum Asupi Karlitang Jimika Rong Pipi Artani kan Krepo Kedamtang Matizong ni Pai Crazy Ajo por Pai Krihinia Porpen Hemperan by Zuipen Hemchawang Vededlo Lapen Rong Si Lapen Hem System Mechidi Dundo Bonsami Take on Long Ledelo Bonsami Kedamtang Matizong ni Pai Create Rock Arni Anbangki Karlitang Jimika Rong Abang Kititang Arpum Teng Pielong Kok Tat GPC Jangling Si Tek Pon Long Rong Lo Daithor Police Station Salong Ke Raikom Saki Tumpen Labang Sobirta Long Si Tong Sekot Penadima Klong An Palidun Lo Lapen Karlitang Jimika Rong Pipi Kupiko Son Pentong Apran Kedam Jail Ni Klar Dagalam Kitini Japan Si Dipu Medical College and Hospital Lapan Postmortem Lapan Siding Pon Lo Daihuri Ben Harthan Singer Karbilong Riverta Nilibong lo Kedam Tang Punibar Ajo alang letung kopi ko son melon pun kacing ki bang litung sini udah data jok ajo la pula benji pucini le dalo amain ajo megang elo ni litung tak megang elo por ha baro bajia por rongat resomara tum me kacing hi batum alang litung tegon long pulo asi alang litung bang bertanang pilo phone nang call lo mengges phone nang call pen api hem nang lang lo also hem avedalo engke also bang hala so pinso along si kicing kidon pu gedam alo to bare beng si kachi phap pu aseri smart bang sin debul long check lo corner ni alom la date bang oni bar jo exact date bang chini ni dalo tame ajo apor barobaji apor se alang itung che tong mari smart tumta ni pan pu sila sobong na ong pu amat kelang dun cari dun bom lo amat apin so bang kang hong mek pen jo halang bang ke bait pen tuare beng an thap on thot se ha inglong ang bong an bigang kok tuare beng an bigang kok se alang bang kajui lo sang de hala bak so pin so men sini ma da ko kilo klem jala bang so pin so ban la bang so jo hokpet bang ke la so pin so bang dam jui phi nil bong han wan det pen nil bong har ju lo la han ma pu lo asopin so heno maho polo number ju alang pen number paklang lo message katoi tan paklang lo la hello polo so teng me long rong ari somar tumbang number bear lo o la ke nitum chini ho la ke thiok lang so samuel rong thar polo so teng si nitum let warat kedam tang honi bar aju bang ke lang hem bang lo pothot ada bang lang li ning ki oi adim bang ke alang li tanili bong bangke let nang la risumar putin pa me join si alang bang aning dog lo si alang litum relationship do bom pel jok si alang litum singki bom pitan bom lo angke asojo an bang si alang bangke sarmar puchini rong lo Karbiang long BGP atumpan sami preexam MBC konsensi along sami kacingri ki hai lapen kacing tur amai paman pon bomason tak taksi kedamtang mathizong ni pai create rock ani sami nizang karbiang long lakhai si duramla MBC konsensi ki parlapon angkang dalimbari patu aklam along sami karbiang long BGP kacingri ki hai lapen kacing tur amai paman pon Prabat Chandu Taro per kecepehan pu pon amai long alihamban pen karbiang tan was konsul CM Dr. Turam Ronghang MLA Rup Singh Cherong MLA Bidasing Leng MLA Dor Singh Ronghang MSC lapen ke prek BGP long lembang bang itu mata citok আৰু আমাৰ সমষ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ সুযোগ পাম বিগত 2 কিলোমিটাৰ প্ৰগ্ৰামৰ সময়ত যিমান Bangso mai lang ton suri pho hem tum na tum phan ake joy pen long li pata ron pon la pen rong sar tum phan ki hok an lusemi pi pajur pon thu BJP phan ning its take de jog si APLC Congress la pen ke prek rachari pen mithang rachari pen chi odun si don suri hinira inquiry si hem tu na tun mithang a party pen chi odun si BJP rachari lang spok dun si BJP rachari phan jakong horang pidun thu Duramla MSC konsensi angkangar lo sami ka prek kacing thura sai mu sami pipon edji lapen ki Karbing long of Harman bamboo missions abangki Duramla MSC konsensi along si pipon pupsi CM Dr. Turam manghangpan lamchak si pipon Borthol ben great sontimum Karbil long ribirta lapen ke hai lapen kacing thur sayang dek laso rata mai pi unity victory and prosperity po amai
dak doramla konsensi angkang along dak probat chandra taro ke hai alang li dak sayang deng kapre ka sayang deng ke klem ke dam mori tum thek nung long si dak pini ba tim kar biang long tum non ke jaw nilitum klem mo matum sayang deng ke klem nang thek nung long si pini dak APSLC lapen kongres lapen ke SC tumbang don surhini ra don korai siabang puang pi tum pini na chop dum adon lapen ke nang tum chini lo dak pini isia for ke mo kar biang long ke je dak arni si vet dak long le pota keron ake joy pen inglong aso tum phan keron bang suri pho apuriala tum phan abang puang pi tum phan pini long le pota dak pron pon lo lapenang parda me tum customary court appointment da pini pilo dak lapenang parda me dak kapre ka chutiki tum phan awar cycle tangga poisa ka dure aphan alang tum phan awar sai ki ponji aphan spray machine pen chenglok dak motong ma chili pen chenglok lai aprang ron elobon lapen ke hanjang lai chili da do lapen fruit he chili da do lake kele misisi lai si moroni ronel sasi Hot ang solong bang kemisen IB abe la sok hak nang ta boi thalang so IB bang aprang PWD IB apani nominir phan allotment pilo aprang MP forensic PWD EM do hot sidala so contractor bang claim dire la sonon kapreka contractor phan kapklem phan hukum pilo Oke sir, api ni penangan ke ong dong atum pen pinpura lo na pilo la katum puri laso abang so putak pinpura dak det kali niltum bi do the ladak application guten dam niltum ador pc non la high port so kang chap je phan badela so muke claim je phan so sayang deng gitu an non ni phaing ko yarni la so chiklos niltum dak review meeting and po dak review meeting ateng pen on ma kenang so kaman ke dak local misi tum da do po asi chingwai ching sai pen la ka pichun je phan si pori pon biasa lah yang kita cari tahun komite election ke MP election aprang e unilo lage election mangi MP election apilo mejo ni la memorandum lo ni pila pon ang cak yang kita dak cak yang akali memorandum pot an ke ni pulo men ke hola dak habe pinpo la pen ke la sar habe mai tum dak cheng wai cheng sai phara hong phala pen cheng lok hai tame la pen dak towar aprang da dak towar nangi pulo asida so towar bangke kutis sarikuri 80 crores abadu la sor scheme la kya tulai na towar la so towar dame sanctionelo nam prajin mel hai kam da cheng la ien kala misi la ien lo bang lang lo dak bang ke blok lai ta nitum chingwai pon po isi long place policy kaching wai an je phansi mo ala reporter rajan ronghang karjo son daksi lasi aso ke claim ponji asayang deng kapichunji rat nangai pi pinpur lo nangai pi RDPC nitum ni phaing ko yar ni ke ada krung sai mai do na kondisi সমষ্টিয়া মং কাপুরিয়ান মং ke rat tum chitan yo lo ke dak lo ong nai lo sobadim ta ong acher so long dim da acher so kom chat bat chat ke dole he ta ke ong nai ke dak mo bithung reng thama ta asap dui Eastern Karbi Anglong College a principal Dr. Anichandra Daspent Eastern Karbi Anglong College tangka ke chupang le belam pi apu thak pen kedam tang mathizong ri pai krit chokarni Karbilo chale song bogan district committee atumpen hanjang langsu press club sai hemalong pharake mai kani pang labangso pharake mai long alali tumpen kaning je pon atengki Eastern Karbi Anglong College a principal pen similar ki busy phan tangkal lak si semi chupang lim dan lapuson thak thak si excursion kedam je tangka semi chupang lim dan pini alne da excursion semi dampon long lelang Lasi Karbilong Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang Lapen Karbilong Thomas Council EM Richard Sok Biatum Pensami Eastern Karbilong College a principal Dr. Anichandra Das Pan so dakpel kang sai pi bek nang sipus alang litum pen ki hang abang sop herangke amai long Karbilo Charlie Song Bojan District Committee amai pu Raju Engleng Junbang Desoi Teron Dunamai pu Sarmen Tusu Gobin B Lapen kaprek tinta chitong dun Karbilong College principal Dr. Anil Chandra Das alangli 2019 pen 2023 lana farmana phan alangli excursion paisa la pen seminar paisa alangli laning kan thok ma farmana phan la excursion paisa kachupangli la suputha kosini tum pini kerang ke mai bangai phapona koklo lasi lain lo alam the bangai la phon lo je
ladak Eastern Karbi Anglong College labangso student tum 2019 pen pining 2023 an la anang bong dak Eastern College student atum excursion damlong lipin council pen bangke release bom badang di niltum I RTI truly penitum marilo lapen a report samilong lo lasi 2021 25 February lasu anikan si labangso derla ka poisa tambe release lo concept pen madang di IS office pen bangke setame alang lia bangke non pu tok anta labangso poisa paklang na paklang tle lapen student banta excursion ki badami phantame nonda katisik gabe lalo lapen isi bangke seminar tangka tamila poson thaklo halata 25 February 2021 arni sivelo karigesa bangke halata 25 February 2021 excursion lapen seminar bangke 1 lakh lapen excursion bangke 1,50,000 lalo lasi pachu bangke nirtum report ke longa bangke excursion na poisa posin nirtum long shot 1,50,000 tame nona final tu mako report long tholo 1 lakh bangke nonanta lata seminar poisa tame nonda crossly made utilize le la suppose nirtum pini bangke ningkang tholo madandi ining jangje tholo alang li lapuan student na poisa le ningkang ki thom kibi lapen alang li kipat he son bangla dak dupik la ningkang thom bang same ek corona do lapen exam do lapen gold silver jubilee do posepu setame ningkan siang bongke cikloyon krehini do tangti acikloyon tinta alang tum exam do werno ba Anil Chandrodas alang li exam acikloyon mang tami exam padower ma padante acikloyon mang ta program padower ma la college student atong phan la excursion anda pada maporo viset la pen seminar anda biya por viset la sinel tum karjuang tung alang li kopia thesi laan student na atangka khangrelo lapen kopia pose alang li student adong phan matha plot lapen student do alive long alang tum ka interfere dun padang ti lapang so poisa bidun na red ke alang li ara davi pose tum jongpong tung lasi neltum karbilo chade songben bangke lake kroin elo lasi alang li bangke corruption veklo lasi alang li phana bangke karbilo tum mas council arona tang pen alang li phan bangke action and vek nei pose tum hangpong tung lo Dr. Anil Chandrodas Principal Eastern Karbi Anglong College labangso aputha bangke pachu niltum true RTI pengkilo mange 1.5 lakh lo setami aku aphin tum aku report long tholo 1 lakh lati total bangke alang li ningkan ki thompen nitum report kelo te pote 2.5 lakh poisa lo 2.5 lakh poisa alang li labangke scam vek lo pusin nitum labangke chong thibut lapet scam vek lo pusin nitum lake chong ponji lasi labangke labangso nitum ka complain kipale dam rayason terang ACS Karbinglong Thomas Council alang li pensin tung labangso putha ke complain lo alapen alang si ayo lo madagi inquiry officer asi alang li netum kachi tongcheng hotami lason lo je college along madagi education labangso part lo bangke phoke vel chu setame labangke scam lo lasi labangke nevek pu puse alang li na pudu setambe lasinon bangke alang li labangso alam the pensin netu bange jongpon nitung lo lasila 2.5 lakh poisa alang li Dr. Chandrodas alang li labangso 2.5 lakh poisa ki chu banang dela kipang limor bangke la ke nevek nei pus netum hangpon lo labangke lapen aku ni hangpon itu bangke la lo rajason terang ACS officer alang li si inquiry officer lo posi alang li ladak college long alang lila field lo bangke bangvek nangi pusino tum hangpon lo athe non niltum arjiding pik lo chikloyon truck sian bada dolo kopi posila dak field inquiry bangve delo college long kopi pos bangve delo alang li phantame niltum la bangke isia kuson ko lo mada de alang tum angpong kopi ni understanding
dukong ma puta arjubong tu ingtung dulu athe wang po puta wang gede laki lasi alang li tum phanta me amit hang duty pulutai duty teng ban si jiklem nang ji matang di jiklem tha posin tum karbi lo chardi aso men bangke hang pon lo athe alang tum jong si otip the pulutang te ma alang tum le ode pulutang de kumasi onang lasi eksona bangke en bang nei posin tum bangke hang pon lo lapen karbi lo chardi asong phan Dr. Anil Tondro das bangke baseless punang ipu lasi baseless dang ipu ke lake alang li chok chi piklo la pen tu condemn lo lang li phan la lai kado kavita me retain sido lasi lai lo alang li phan bangke ndili himben juneri ponang tu bangke karbelong ton mas konsil Dr. Tuliram Rong Hang CM alang li phan me juneri pong tu alang li labang so puthak bot bang action envek nang ji posi hangpon lo lapen higher education in charge EM sir Richard Okbi alang lipan sami labang so puta bangke action envek nang ji alang lipan Anil Chandra Das apan bangke suspension binai ji posi nitum hangpon lo athe alang li pachukidam tang ahud ba netum 28 ahud alhai RTI bangke baklang pon bangke 1.5 lakh setame puthot ang pong lom aku netum long thulo 1 lakh paisa seminar paisa setame api aku klang thuplu lo lasi api ong klang ong lasi labangke the tan scam lo lasi alang lepan bangke action and vet nei pusun tum kan belu sare men hangpon aku jong si action and pon pe pulutang netum mahin pasta me aku putot alang phatame kasisong mangke deng pon ko pusun tum labang so atheng lo hangpon lo Pine birtak lans pan sikang ton poniglo domi thangbi kardom